Good evening. Notice window bu thawai tan yang biri ba khwai punamak pu han pamak da Keisham Yaiphaba ikok no na kurumjari amasung taram no okjari. Notice window no puthok saba thoram notice dialogue hairi ba dialogue asi lamdam asi da thongli ba maru oi ba thawdo wa thok sing kupna khanna naina bagi tharom amani. So welcome to notice dialogue where issues speak louder than the words. Tonight our topic on notice dialogue is NDA 3.0’s plans on Manipur crisis. Handakta nauna semba NDA gi lengak 2.0 dadi matam sang na Manipur sida santi oina nungai Yaiphaba chingmi tami nungsi sanana development kaya ama leirami adubu 2.0 gi loram dai sei ama mawali ngai dagi Manipur sida tangdu leitadana oirakpa phibam leibana 3.0 gi NDA gi BJP gi 3.0 je Manipur de leiriba praja miyamna pumbana yaning da ba pen da ba kholau gi mong oi bana Manipur gi thadrok pa NDA na support ba Manipur gi MP seat ani yam na sathi na mai thi gre loina na same government same policy NDA form amuk handak 2024 sida form tawre toigum sung coalition government ni masina support tawri ba JDU amadi Telugu Desam party TDP Anisi Yorpana, koi huzik leiriba Manipur gi issue asida kayamuk yamna change oirakpa yai natraga han oiramba Home Minister Amit Shah na Manipur the election campaign lakma matamda no force can destroy the integrity of Manipur gi ngamkhai thugai naba Prithvi is the force amtang leite loina na NDA gi BJP gi anoba lenga hek lakpaga priority focus ta Manipur gi problem je solution puthokpa haki wafam leire loina na ngarang mag RSS ki chief oiriba oi mohon bagawat na haki wafam da ju Manipur gi se issue je priority je athu matam da miyam na pami ba santi sahi hela ba tha tarawm doi matak henjala ba je athu matam da impum changna all political party kudi mangna mi en changa ga athu bada santi poro hai wafam loina na same policy oibana same Home Minister Amit Shah oibana same policy and same government oibana tangdu leitadana tha tarawm doi leiri phawbusi chat makhatana sum chathagidra haiba wahang yam chawna jing miyamna hangli haiba hiramsing matangda ngasi akhoi notice dialogue studio da lengsin din leiriba ikai khumna jariba panelists sing ai mayamda saktaksagi han mamaktada oza Khaidem mani Taragi Chaksugi Chairman oibiriba oza Khaidem mani butaram nokjare masung takat phongdojari loina ni subo panelist na Manipur gi social scientist oza Dhanabir Laishram oza butaram nokjare masung takat phongdojari loina hum subo panelist na gi Indira Gandhi National Open University gi gi resident center gi Dr. Thangjam Homen oza Homen butaram nokjare masung takat phongdojari ngasi gi topic sang hang bo hang jai oza mani dum laksai oza 3.0 haibani NDA gi laina ko BJP haitare BJP je 2.0 matam tadi matam sang na Manipur je matam khardi tangdu laita ba santi peaceful development dayamna khong yang na selami adubu 2.2 loram dai matang dagi haidam mang sei me tang hum dagi tangdu laita da ba phibam na oibana Manipur da ngasi bok santi leitri Manipur phibam phatri economy phibam phatri India da khwaidagi inflation wangba Manipur state na oiri potchai tangi lambi langkhang lapan national highway hojik phawda freedom phangdari potchai pusilakpa train budi khongsang bodi ore du madum oinamak yam frequently oidri sina maram oiraga hojik Manipur da tangdu leita dri ba phibam asida first priority je khoi Manipur da shanti purok pase mi pum khudimang na pama bani loina Manipur da leri misam khudimang na the all community except some hogi terror kangu haita terrorist kangu na natana nipum khudimang loin pama bane duna handak semai ba NDA gi lenga 3.0 jina Manipur da kari ong ba purok payai nataga kari tawom toy han to ja mani mot yang phaje topic chi NDA gi 3.0 plan on Manipur crisis NDA gi hum subal tam malakpa asida Manipur gi kali su yaw de na kali India Pomgi Oibeda, Lomigi, Sinmigi, Aduga Nupi, Matanda, Karora Suk, Adu Toba, Da Toba,
achana chingba maya mama limit 100 days da du tauba achana chingba maya mama yawi aduga BJP khaktagi program oininga ma akhoi uniform civil code ka dudi yaw phatabra kanom su tawi madudi atopa JDU gumba aduga tei yadabasu yawbanina aduga makhada thakto aga general oina India gi oiba asida 3.0 gi plan chi leire madu tauba ngamgataba ngamoidabun amo oiraga. Now in the case of Manipur gi damukta di adu tawgadabani haibase election gi manifesto da BJP gi da natraga NDA gi da adu masi aina khangdabanara masi yaude haidi INDIA gi da di Congress party gi oina di yaudana Manipur crisis se solve to khot pain aikoina pairaga de adu tawbada tawbaina khara yawi adu NDA gi amsung BJP gi mapung wariba BJP gi manifesto da Manipur khaktagi oiba awang pok apun begi natraga bharat punamaki kari point yaujaraga su Manipur khaktagi present crisis since 3rd May 2023 degi na hoji phawu tawbasi matang dadi pin drop silent la hena khalli ado aikoina tholiba topic sing matungina aikoina Manipur da leriba praja singna Manipur gi political party singna maluaina Manipur gi BJP Manipur Shakha gi karjakarta leriba sing asina pukhat kadaba pukal haningba praja gi taraptagi aduga loinana Manipur gi handakta nauna ka gi ba elected MP Hojujima MP designate whereby MP elect whereby moi ani bimolam sung arthar asina moji party ki taraf te loina na puthok haningba aduguma puthok kadawlib singdu praja mayam gi apam bado adu tawraga khoina pb aba khoina hangan be aba khoina lawan be aba khoina suggestion ton be aba sing che khoina plan tawgada badangai re aduda maruina hariba 3.0 gi OCG Tawdari Bapota se Manipur gi Chief Minister Naluchingba government sina BJP government sina Lairiba for the last 1 year se wa kalimtang hangi dragasu Guinness Book of World Record chanbe abu oikragasu handakti masi taw biro Manipuram de yeng biro tuminna yeng daba tawdana bisma sadana prithivi pambabati phawraba aduga Durzadongi Manau Pato Maduna Draupadi P. Munbadadi powerful Oigarba Bismana Kuki Durzadongi Cheng Charity Hare Krishna Hairga Kantongam Dabado Adugi Taita Hanaki di Libiranu Aina Haibasima Changaba Adi Manunda Tawakadra Tawroidan and Kalmajakuna Taja the Bayam Leaba Hana Togi Basina Manipu Tugaina Ba Honabegi Horakam Sikana no Haibasi the Moina Kangaram Natro Tang Ohumda, Mege Ohumda, Achumna, Esti, Yaninde, Haibigi, Kanomicham Chamma, Democratic Peaceful Rail Union Chale, Nintindaki, Kolai Paiba, Mam Yokshala, Masakti Helle, Nundawaram Degi, Katoka and Chotakare, Maitad and Kotana. Adudegi, Achuma, Homari Mangatar in Palmapan Tara, and a Megitarani Toyorapada, MLA Tara. Kandi Kuki Nagagi Maitegi Emele Haibama like Haiban the Tokte the Moin Hajabi Matungina Kuki Jo Margi Emele Tara Minister Ani ruling party BJP legislature Tare Moiba Shogapa KPI Ani independent Ama Moi Tarana separate administration Torani officially Lautokare Hana Tango Humda Aduma Kesona Natrage any cookie organization Amatana Kenepna Kena Aduna Adana I could separate administration the Mukta I could release it of Bani Hypercurriculum Talate Adugim Toramde Adula MLA Tara Sina Minister and Yauka Kangchong Chongchilaga I could Sumba Honorable Minister Biren Nomite Luchingma Biren Luchingma Saka I could Tajadre Tampakta Chingi Amtalitre, Ching the Tampa Amtalitre, na Choba Machin Chiba Magaloina, Moina, the Kubusike Hairiba, I could a prayer statement as it were. As the Decade community, Amaga community, Amaga Yingtin Hanba to promote enmity between the two communities, particularly Kuki versus Meitei, Asila Angareba.
in the name of karigida separate administration demand to wimangda hari ba separate administration du phangcho phangoi dabo orga su aina yaroi dabo orga su madu maitai ne piga daba nataba maitai ke concern leitaba India government ne togodaba oiroi daba duna amani tange harab so ba la horaga khulai paraga tange harab su government to India ma sakta togodabani aduga akogi democratic movement da toge harga su government to India ma tak togodabni adu tawdadana anti maitai waiba port ama romda pusalaga maitai ne kari kai gi bagi damukta tawbano haibasi khangdam ngai si tawreraga mabong khading tegi metegi yum leibo pona makcha su chanpu da pum tak tak kare marubumi oigare leite mana hangare dem tangno palda more da ate kang tang hangare kangpokpi da pungkai ka hangare adigi maduki laman khumboina khogi na harol sing su saudana kuki leramba adumba lampelda kalai kalai da tampaki mofun leibsing mogi kai chu akaya toy lona thon gare aduna masen che amaga maga tawne bi pot asilale kuki gi lamen to hen ba terrorist sing ne hari ba kangbu osina Manipur thogai ba pam kangbu na attack tawrak pada madu ngak thok na ba mete na harol sing na defense tawbani mete na di attack tawrute sumaina lak pa pot asina hari ba emile tarasina singlang chileraga communal rights to leba hojik phawbada moi phabada na ke samatang pangkhalu haidana aina letter ire kanoda DGP da simba tawribse Mr. Rajiv aduna ai hanagi former chairman of the Human Rights Commission oina nawanda hairi being a elder law abiding citizen oina hairi madudi jika hari bemel talana tawgilse si tawra illegal acts mayamum tawdana community mo yang tenahan na bo oina ba masak ore mogi matakta nang kano ina ako so mo to da FR mo lokha kala or otherwise tawera mo na hagi besing do anexer da yaure adigi me trang nga da mo kano da ako gi amisha da memorandum mampire aduna tei makha cha thar kule so ani sida weraga mo ngangi ba sai ba tawri ba mayam se asi yang agak mogi criminal act se phajana tawre akalamuramda assembly gi kai de abi ama brother joina tawre adu erade changdra haina criminal act se tawidang tamoy che book tawraga tawdam adu tawdre ba tawdabasana la ibasina BJP gi tare never legislature tare mantri ani yaurga ase kan thinggrip se BJP ni yan tawunatra logical conclusion BJP के MLA तरे ना मणिपुर थोगाई बो पामी जाति अमगा खन्ना हन्ना बसिली BJP पार्टी ना खाम दे अदुका चीफ मिनिस्टर ना मंत्री अनि दलोक थोकते that means चीफ मिनिस्टर ना अदुका कांग्रेस की कार्यकर्ता BJP की कार्यकर्ता हगद्रा मोगी एग्जीक्यूटिव ना मोगी प्रेसिडेंट ना मोगी लीडरशिप ना मणिपुर थोगाई बसी यारे go ahead था तरा हुमदो से हाई बनत्रा kwadi malu ada di sini apa? Kau somdi yang datang, kuki hat nak kata ni macam ni tahu baik kuki atau tahu ba? Aku ibu kau na. Kuki kan nanti ini tahu rib dia. Kuki lamen tuan makara, Manipur thogai ba pamba adu da MLA tara aini apa elected member, lawfully elected member, menteri orang ba, menteri deki tok pusna taba, mohon cina. Akai ba Manipur thogai na ba tawda Manipur gi ruling party BJP ne kaib ta hai de ba masida ko gi press sing na ko gi journalist sing na ko gi naina role lady ba ko gi intellectual sing na ni phana ne de na moi tara na do hai gre ai ga I than tang ai re na che phar ma ko ka don phar tha na ba complain am ta tho we na hai ba da am ta tho ya de ba ai ni taw ga dro being a senate citizen later of di taw ni aso yang Malaysia na ham terus organisation am terus tu, aduh macam tu aina yang dapat tabuk tu je, kau na sum yang dah, hai na sum leh apa, aduh lagi, kamu chief minister lagi, yang na seran turan betul rip se, kau cik yang yang taman dah baik ni, ai lagi cingba, chief minister lagi ni pun kaman lok thok kere, si cuba lok thok apa polan ni loda, kau lagi Supreme Court na hai law and order से state सरकार की नी state government की माँ की sovereign शक्ति ले जाई माँ की state की मनुष्य सी सुप्रीम कोर्ट ना है बने को अदु की मनुष्य दा list 2 से
yam maru oi list 1 na union gi ni list 3 na concurrent ni list 2 the yauri ba law and order public order police hai na hai ba mam sa masi state na to gadam na public ki law kaino life and liberty loina na sampatti kan mase state government ki mathung ne ba ko fundamental right pi ba mam sa masibu kanna bo hona bada state lenga krigi president rule nataba emergency natabada 356 or 352 natabada 355 tawraba bahawda state government cha masi ki makok cha head of the government cha masi chief minister na asidagi unified command lo thokre ja akhang ba masin markta bawni ikoina che lo thokre ne na han minister amana ga acha lo thokpi no ne khoi delhi de salaga hairu si ga yam nongindra pithok ba yabra ni chibo aigi imung amagi mapa mo oriba aibu aigi sada thabak ama sinabado aigi nupi nupa jiba ai chanupa no oiba bro somda praman togene chimene station all in all ne ba advisor to leibe ya without any portfolio pai the ya ba che khudamana da joti ba sudu kari portfolio pai gi narang kananum am ta pai gi de ai do khangudre ke je ro du portfolio ta pai de ba only che minister khak to oya ba jene administration jo ma pai de ba lo na mai mate tarani pa lo impito e si ya ba atai te state di portfolio jo home person ba finance person ba jene administration person ba lo to widana state macham chada adu kana um pukchel to da di portfolio ama bhaw pai de ba headmaster na class sang da bugum mane class sang ge su ya adu mai na lo ni pe thok to libli ya ba adu mai na Chief Minister na Hariba Unified Command Security Forces Central Forces Mayam State Forces Mayam Makal Mayam se masi punchil hanna ba mage londa da hari se kali tawna ba synergize tawna ba synergize si punchil han ba punga wok tawna ba adugi yangchinna ba chairman mogi meeting do adu tawna ba committee me ki chairman hapana ba okay assembly the labor committee pulum ki chairmanship minister yawro cabinet yawro aduna adugum bagi have to da security advisor na hariba central forces ma'am chene state ke ma'am se na khali yang shlu ke ta karni ne haina pi bana ba aduga not that aduda du pi hamu che minister che as ai kaim ta le jadre ai khong kholani punchalam ni ga ai dana angang sing na moment to bada ai gi shakti kaim ta le tre ka ai dana ka hai se asi achoba nam thak am natro ai China orabusu amamo orabusu mangon da lejeri ba pot adu mai makhun ama thatok satok tana lo hreraga mana kakthalo na kakthal hangraga ai de kakthal pi gre na haibasi toksinam sigumba mayam amale ba aduna tawriba meter sidi kuki na mai mathakta tawba mama tawba hariba mayam adom da mapung nate government of Manipur na government of India na lotuna raga Manipur thugai na ba kuki kangbu da mapani changpa KNF B KNF B che manungi kangbu na haire moise Manipur ge kangbu na sabani Manipur ge kuki na asongi Burma ge da laibedo adugi branch amoina tawbani aduga India government ga lotuna raga India ge security forces ma am da lotuna raga NSN IM gi su tak thok pa yana na ba aduga maitei la lo su tak thok pa yana na ba tawba pot amani aduda praja ma am na support tawbani haira mana aduna di hairiba leiriba ma am sida aikoi gi issue tawliba kho liba punam si kham ge su khamoya si punam ga se government of Manipur Mawandi Sakti Lona Maglok Banate Pitoki Bani Mana State Government Togadaba list to the Yaubase, Central Government Lok Tokadabase, 352 ga, 356 ka, the emergency ga, President Rule Katanatana, Adu the Ditch Mr. Leroy, Adu Natana 355 the so State Government Sakti Lok Tokteba. Yamche Naireba, 355 the external aggression and internal disturbance layer of state amada ador the central government na mating pang gaga government na chu hing dana atum le hen gada bani mating pang gada bani haidi in head of the civil administration haina haibana ba adu da logi banate pithoki ban have in head of the civil administration haidi da central process me am la ka moine sendu em la ku ge neutrality maintain to what is bloody Moya Karino ba, my neutrality town of Tarak state force the Mating Pangucho, district administration Mating Pangucho,
hai cái lạc phần nào ai khơi ra mà sẹo tiền nó phải rồi này vậy mình chung mình nó thành rồi rồi gì Supreme Court mà thằng nó cái này mới problem ở đó đi nè bà adur moi di state process na mai te la lo banam thanam ba thing mo arab su kuki la lo banam thanam ba thing mo arab su moi ne chat pang moi da ba difficult terrain ching man gi oi ba du da raf kom ba yam na expertise le ra ba kang bona mathing pang bi re ga state post mathing pam ga adu ma santi purak na ba adu kan insurgency content tong na ba militant content tong na ba na ba mathing pang so hai ga ne ba hai ga yeng ra le ra ba thank you ai dialogue ma kha sa thak da zam hatang tang samul ma second round jo khak che ba first round hai dok ri second round hai ne le hore ai dialogue ma kha sa thak te oza dalan bi la che oza manaba question dai tare pagi manipur je election ma mang da irang je matam khadi chikna le hore du election hek lo hi baga ikang khangok da na jiri bam da zo muk thoni da thodok thoklok pa yum mai tharak pa de cm gi advance team da kapsal pa attack chatharak pa loina cm na hagi wa fam kogi hojik tha taram doi je khoina central khogi state langak na kuki militant hojik lan tarai ba mayam sida yam kanna action lo de restaurant ama thammi kari maram gi naim tam de akhoi punna lemina ba khoi amatani nongmadi sungsa soidana moije sense lak pa yai hai wa phum hai ba si lak ta ta ga di akan ba khongthang akan ba action lokal lag hai wa phum swai mayam je background na thambiraga ojadan bi NDA 3.0 sina laku matam sida manipur gi khwaidagi maru oiba moina lofum thokpa thodok priority da manipur si matau kramna peaceful hangani is border fencing to je khwaidagi maru oiba priority oigadori bra FMR je oigadori bra deport of illegal immigrants je oigadori bra NRC je oigadori bra NDA 3.0 gi manipur gi first priority oja karamana oigani oja Dhanabir gi mod Yaiphaba muziki wafam du chief minister na hai du mission na hai du no me kap ke rakani ko de shanti ga ji ju shanti kamai por kani ga khana ji ju yari bra gyan tab jan te khoi ji ko haipetang background na ma yeng bada BJP gi hojile be NDA si moi chani ni phu kare ko aduga 293 word lairaga sarkar seme ko sida maruina mari khwaidai chawba Telugu Desam gi party gi Chandrababu Naidu hojik sumaji speaker pirak tragadi kitang problem oi kadra haibai chingna bang si social media da no po laima 16 MP pro lak pani ko adagi JDU gi Nitish Kumar ju bihar gi potu lai de agnipat semdok pa magi special status state to pi khot pa ga ju maju moi gi jumi trying to po lai ni tra do Sivasena gi Eknath Shinde gi du moi taret pujara ju moi ju cabinet adum demand torini LGP ju chamani ko smaya lak pasida aina thamjani sina hojik sida ngasi de cabinet minister jing mai office phamo gre ko hanagi BJP gi sing amta kaide maroina Rajnath Amit Shah Nitish Gadkari JP Nada Shivraj Singh Chauhan ka ade Nirmala Sitaram Joy Shankar kaide office phamo gre ta ngasi ki moi de office ki mina ga ju ongna gre ada partner da cabinet manga dagi independent in charge ani adagi state minister mari ga piraga hojik lai paching sida 540 ga 3 level sida magi 15% di 81 di adum yabne adu hojiki strength 73 ni prime se yaurga ko oda sarkar di CMA prime minister wasak lore cabinet meeting phame cabinet singmai mai office teng siuk tegi join to ho gre sida hangbiri bawang sina Manipur context ta anob NDA sina magi 3.0 sida ko 3.0 sida ke do gadagi habne ba aidi aina sum khanjabada di home minister na high statement si bonumang bon manung gi do khatang ningsing bayai ma na haisi political dialogue tawni election loi baga based on empathy ko aduga Manipur irang ji loishini habni adu ma adu amda chathar kadra adagidi amuk sida lakado sina coalition government ina masana common minimum program lerani common minimum program leitana Yaiphaba thawk to yaroi maramdi BJP na pama potu harne ge dumaina moi ngaktang aije bagi A to Z to ya bo ne ba
hojiti tongan tongan ba ideology ni tongan ba objective ni tongan ba election manifesto de yaw ni loina ba ko aduna common minimum program ama soina le ni khali si common minimum program sida manipur gi context si kyam yamna luna nogadage line logadage habaduma lere aduda RSS nangrang magi luchingba moham bhagatna haisi manipur gi priority hana pigadamni habse masi yamna tarai longai lete maramdi handak BJP na khwaidigi na vote masing yam ta na moi samri par na haram baduna 240 khata phangbai maramji ai maximum RSS yaw ding khaleba maramdi RSS si moi gi network moi gi work moi gi organize khutok jinasu BJP ji am ling na leibne ba ado masi ta roidra ta gadra ai ji mo ji am na khana ningai wai ai handak ti ta do ma len khali ko aduna common minimum program ama semaga tawakadaba thabak sida akhoi manipur gi priorities khara pirakado male adi am lo ji PO dren khalaga jo jikse international community jingji organization UN gi kariga cho me amji oji a to z da koi se tawri jil oi khangmini information je ado American state of secretary of state naga hairi ba British parliament daga nainari ba European Union in the puthonari mamji ai isam chamoi khali aduna international communities mayamgi miyang ju thamakpa matam ju oibanina yam sangdana togodobodi mandi mandre ada lurib se akhoi gi centralization di Delhi gi hana degi state macham cha jingsida yam ka hena centralized tobuse masima hana dongna dum sathalai ga di akhoi manipur gi su ngaire ama ju ngaire moina pamo mongda sum togle dongni sai tamon takpiri ba akhoi gi union list da yaugdaba state list da yaugzeba loina order ji hoji 355 ka to ji da khuting jali je anoba tamology da colorable legislation ko ba khoina colorable legislation ji centralization gi khwaidagi chaw mong ji India na yam chong towi masigi jima khara handa hangadra in khali hanbam ju to en khali keno da coalition lae adagi handa opposition yam lingani ko opposition jala ante 234 member ni sida hojiki sangai ba me amji thokap changi dongu sarkar te semeba sarkar semunga meba ko aduna sigi je khitang hanagi dumaina magi kare haitare khoyi American hegemony gi type ta tawradi bela kaningai chance leibunina hanagi BJP gi moina pamba pot tu khatang eta giri inba gi pot madi handakti yam yararoi ko aduda manipur gi sigi matang sida adumaina thambagi matang sida aina state ki chief minister su home minister Micha hoy degi hanagi marui ba foreign secretary foreign minister defense minister adi finance kari prime minister me amji am to hong da banina ezires adum leidu male khoi juko aduda yamna akhoi gi honorable chief minister na soidana haiga da ba leiba kari haiga da da hoji leiba magi khoi kuldip ki khoi security advisor ko DGPG kai na effective oi deb kai na effective oi deb sidi sindo kadabani sidi lok thoga moida kharena afaba effective oi kadaba thabi roi noji jigi to ko li loi to me amji kana ji DGP gi ni kaino madi ma executive officer ni security advisor to the advice to one to the mohonda lerena ada masi ga ji khara sindoga effective oina ba hona ba gumbagi pona mazu taunjaningi aduga atopa mana geopolitics ta Chinese factor da America gi khoigi karaita punglon gi matugina jagoi sabada manipur gi miyam jingje akhoigi haming bali gi haming olan badudi akhoi miyam ni yarroi ba hoji se miyam jingje ji sum kuira ga Bharat lom loi tainarap India loi tainabagi pot lakreba India tainabagi yam chumba strategy ma lor kreba ada jiri maki ji jo jiksu tasena sigi position chauthok ta di ai jiri gi praja ga maitai versus kuki tan janingde state versus kuki dum ta ningeba state security force phajana sin nangi hoji commando chaw phada ba helicopter da pura thada badu yamena thada ba yari ko
adai chief minister ki convoy ga ida attack taw ba ise sida security advisor agar DGP agar masi lauthat pa yar pot amne ba adagi di lairiba paramilitary agar mo agar moi ji moi ke manakta loi lai ni lai thola tawga moi tumil lai je order phang da ba lepak tu ki miyam duna awana nang da yum mai chakla ba adagi si adi magi live property di akoi order phang de na leibi ya ba hona de ba adu sang dum lawe sai me hen baje hoisu dum leiri ngaki sangbi da na mai mem da nuai le ngi da loi hon do ga mai tha le si bu see the same thing it is happening in Moyo this tawrimni so sampur ju tawrimni and ji ju tawrimni see tawgi ya formula am ga na same formula ta budung ta buga je honorable chief minister na ko yam phasana masi deal to budar ka wai ano bolengak sida yam phasana pressure pi basangi adagi opposition gi du hojik suwani ya leitre opposition yam linge 234 jala nate aduna sigi wari few me am jingsu phasana takhai ra within a very short time Manipur gi irang ji loishna ba hotna ba mathok ta en khaleba aduga political dialogue ka du Manipur miyam ne yade the idea political dialogue ji kamain tok do no ji am luri ba kada kuki praja ga tongna dikha phaidra ara arms group sing du tongna di asomne pane sang ko me anu tongna di moi du ko na kai da recognition bi do ri ba aidi brahma la pa brahma gi PDF CDF to yaw me am do ko na wari sa ga da ba kuki praja ga di kuki impi ga da sa ba aidi moi gi kana adagi eti adu ada anu bu sebi me am je kanu ga tane ba akoi gi kare ta Manipur thugai moji kushalaga di Bharat thugai bi yaw ka do ne ba aba si me am ji yeng jara ka NDA coalition in farani my interest me am do adjust orga common minimum program lani adu hana ge dumaina nampu sasu to we potu me ngam ti tani adu opposition linge adu di board mang desu khwai dei concern ori bo home minister na masi wari utai sanaraga praja masen wari sanalaga empathy da impom oiraga loshna bhona ga ne promise to give do adu ji cabinet wasak lorni my lore office to phame adu thaba hore adu di athu matam da thabak to ningi maram di jiri ji payabo ni Yaiphaba jiri ji only 232 kilometers khatane ba square kilometers khatane ba adu ga Chwachampur ga akoi gi Pharjol ga ani dak launa lakpa ya ba lamhang si yam lege po ne ko adu mi ju 2011 gi census se promatuna 48 million 1000 ko mai te di 10000 khare madana tom do ji 15 ule madra anu mi ju ya manate lamju yam de tariba kuki ne na ji ju mar khatani hana mamang da khana se na dana tukan da bom lang jan ba de gi di lamta thangje pot ka ba da kau khai ba ade mi phuna ba khona ba di masin machi tar po ne ba ado khoi ne ju misi lo sunjara pa dai na jani maje akoi gi lengak su ko yam thawa samande di jiri gi pot di akoi gi iran ji tholpa tangkai chalak pa dai de gi jiri gi mine ju hai akoi na khanan ne no ju hai maram di jiri da thamari mangai mamang da jiri gi praja myam ji biggestly meeting to buji ai chayel ma pura le ga da wangang da khotan le ne ba awda dum ure ba position ji phi lo wo ga film ji ado thola ga khoi discussion to bude I bi da jo dum jiri ji security force crime thajan bi daga sambi ba phai paramilitary da kai da thaja bi ba to bi ga nu ga je haije bane do kya thawa sa da ba ado me gi strategy jo kya ambasan to ge da third me gi ju second the VP la ko India vice president la la bu purpose me am khangde sarkar ju khangde ado ma lapki security force to Champur lo thwe adei di somdana DM university ga Manipur university ga ni da sabta ki parents singa mi phama ma to ba chakre security di ma gi tai do bu da third me da nudang du second me de ya hore nudang third me dum to gore somde ju ji election ki security force me am lo thok ma tam de ne to ris si me am jing ji lenga na ju khangbi ma to tai adu ga thu ma tam da masi control tong na ba hona ba je masi laiba no ba coalition government si to bom thei opposition ji na ju masi kana pressure to changi akoi CM na ju reality ji phajana hairaga darkar laiba DGP nungbi adagi loi sindo ga mana
पाइबी रगदे अमुक है ना भाई अनोब सरकार लापसिदा अनोब पोट खरसु तौब फबराय न तमाय थमजे यम फजे ओजा धनबीर लाइश्रम अनोब सरकार लापसिना अनोब पॉलिसी पोरागा मणिपुर जे अथु मतमदा तंगदु लेताबा ओइरसन हायबनी ओइबसु ओइरसनु आई डायलॉग की मखा चथरकबदे ओजा होमेन थंगलासरागे ओजा खै जिरी गिसे नोइते जिरी गिसे एलिगेशन खदा चंगई बा जिरी दा इरांग थोलिबा मिलिटेंट सिंह म्यांमार दगी लाक बांग्लादेश दगी लाक पयावी अदगी असम हापलोंग दगी लाक पयावी लोइना खैगी बांग्लादेश की चीफ प्राइम मिनिस्टर लेबाम की प्राइम मिनिस्टर हागी वफम इंडिया बांग्लादेश अमदी बर्मा दगी लम खाइदोगा अतोप कंट्री अमा सेमबगी वफम जे ओजा होमेन बैकग्राउंड थमगा जिरी तोलैबा फिल्म से बैकग्राउंड थमगा हंदक अनौबा NDA सरकार सिना खैगी सिक्योरिटी फोर्स मरु ओइबा जगह से सिक्योरिटी फोर्स से हेन थम्बा मथौ ताब्रा लोइना NDA अनौबगी पाम्बई हाय तारे मगी याम थुना मणिपुर दा तंगदु लेतानबा करी करी थबक तौम थोय ओजा होमेन गे मोट अहान बदा ngarang dagi hai tare koi cabinet sima finalize tawre minister mayam loina leigre ojaoina ibi badmaina phamba hogre aduga next 100 days ki plan jida kari tawgadabno haibadu makoina priority sector khara locally na thamjaninge ahan bada defense ni ani subada internal security ni adugi matungda agriculture ni then adugi matungda panchayati raj ni then key appointments mayam ama leini chief of army staff na kana hoideba khoteba appointment mayam ama then finally and boys na haibadi France then UK USA then even Russia land toriba sida ambassador ji kana thadoino haibagi mayam ama yauri ada koina nungaiba haigadra internal defense ki da kitang mayam na ju popular appeal lama perhaps coalition government ama labani na tawdabaya de matagam atopati hanagi ngakdani India da saba khuzu khulai sing mapan da export tokthokpa adagi light nangi combat aircraft Indian made mayam de mapan da export tawbaji mayam yawi adugi marakta atopa agenda ama yauri na akoigi ngasai yamna controversial loiriba agnipat scheme je masi jima review tawgani na yauri within the next 100 days ki plan je da internal security da maru oina mari yawi ahan bada July ki tang amadagi akoigi kenogi anoba makhal ki criminal laws mayam ama chanahan ba horani haiba ama ani subada Supreme Court na pirakpa order gi matung inna akoigi September laiba September gi tang kunthra ji ki mamang da Jammu maru oina Jammu and Kashmir da assembly policy mokoi pangthok lagani haire makha tarak padana resolution of Manipur ethnic conflict will be a high priority area as well na yaure Manipur gi je yaure sima di yaure sima yaure si yaure matung da ai repeat tawdana ba mu nungai ba ma adum haigadra ama yengmina ji hoi hojik budi moi de the happy India keno haitare moi gi mindset ta yaw leire ago zawina thambi ba mai na BJP da di nong na taw bai je mathau ta dre Amit Shah da nong na tholei ji kari dei no hairubagi ju taseng na mathau ta dre because man handle to lakpani in a way chahi ama helakpaji Amit Shah na duna Amit Shah ji kanamong na ju nungsi dre madumakta na BJP ju bot pore Manipur da bo ba I the popular mayam gi nuai ta ba ma di leire dana adumang na Congress ni kari bani nyam phajaba ada marang gi hayo bo ya ba Assam Rifle Board yaw ganu election yaw ganu haiba sima di kan hainingi to khaina thamaji aduna ada koina compare to we 2004 da tholakhiba governor gi orders September 16 2004 da tholakhiba akoi gi combined headquarters natagana unified command haisa sigi composition da pulapna tarani thoini members se aduga sigi 2004 ji muna tabiyu ko sigi 2002 gi du makoi jina takhatlaga 2004 ji amuk combined akoi gi headquarters haigara combined force haise masigi ji semakpani masigi 2004 September tang 3 gi jida yauri ji number 1 da Chief Minister of Manipur jina chairman oi ani subada Chief Secretary of Manipur jina member ni then akoi gi 3 corps commander 3rd corps commander army gi siju member oi Director General of Police Manipur majiju member ni adagi general officer ko commanding 57 mountain division jo member oi Principal Secretary Home Manipur gi majina member secretary oi sidi thabak tawa nungai na bani then Third subada Additional Director General of Police ko concern oi basi ju member oi then audagi
Nipan Subada Inspector General of Police Intelligence Yawi, Mapan Subada Senior Most Representative of Assam Rifles not below the rank of Brigadier or DIG Yawi. Number 10 the Tarat Subada Senior Most Representative of CRPF not below the rank of IG Yawi. Tramatoi the Senior Most Representative of BSF not below the rank of DIG. Trying to Subada Senior Most Officer of IB not below the rank of Deputy Director. Moi mathau GP china karino counter insurgency effectively tongnaba honabada plan yatpa law and security and the maintenance of law and order masigi effective ohenba haibasi akoigi ngasagi combined headquarters sigi magi kenoni haitare magi akoigi point of reference haijabatare handaki tang kunthama thoi megi 2023 da orders of the Governor of Manipur thola khibajida similar 2004 gi anal tawraga sina anoba mod sindori bane sigi governors ki orders ida combined headquarters sigi chairman ji kana oigi high kanjida Kuldip Singh ne advisor security to to the government of Manipur ne maji ne ba hanage dumaina dum chief secretary yawi ngasai third corps ki commander yawi director atei loi mane loi manaraga ahong ba ma laisi Chief Minister ji ki mahutta chairman oigri ji advisor ne ba mamangi thoki ba makoi gi akoi gi point of reference moina tawdoi ba thabak si kai no counter insurgency ki effective plan semba maintenance of law and order lehan ba chap mane loina wang mane ba ada ahen ba ma yawe ba sida ahen ba ma yawri sina kai no hai kanji da ngasai gi Chief Minister ji na can call a meeting as and when required and mana dum head togani haiba meeting je meeting ka kauraga makoi dagi briefing lobagi mong neba otherwise mana command to yadre haiba neba amna laiba mong si akoi oja hange na ju haibi bada laiba karai da no ama ngasai gi akoi gi list 2 gi question nama chauna tholaiba kanana pairi bano 355 si chana de mo haini chana bagi mamiri sida dum chau chauna ta leire sina tapagi athadi kai no me gi tang kunthra ma thoi 2023 jidagi Chief Minister of Manipur Jina, not only police, Lady but Tooth and Nail, MR, IRB, Adugi Matakta, Central paramilitary forces, Central police forces, Mayamsa, Amatamana control, Jimangondagi command, Jimando in a Lokokre Hivenem. Madu Magnani, head Jiribigi, Akoigi, Nuaitaba Pauzi, Tarakpa, Nongan Numita, in the Conservative Chief Minister office, the Tolopani and the Kali, clarification Nama. Magi secretary na akoi Joffrey na ama thole eba press release ama Joffrey na press release thol pakana hai chikari no ITLF na command tawba akoi gi kuki gi Naharon Singh Chusanpur dagi they have started moving towards Jiribam hai bajigi matang da 3 times Kuldip ta chithi e Kuldip ta natana Assam Rifles de e then CRPF ta e BSF ta e da phamate yaudre Sigi red alert niko hairi baze hanjan na 3 times ireba bawda ngasai gi vote ki maming dara kari no makoina thausadana leithoga hujikti irang ama thoalle irang thopagi nuaitaba ama leire aduna ngasai gi Chief Minister na tawningba mayam ama leiba tarabasu ngasai gi mana tawning bari tawba ngamandre haibaje ngasai gi 100 day gi makoi gi plan je 3 months ki plan je BJP led NDA gi coalition government na pa kanji da si ju review to ma mathok tai luri badi defense minister and nangi akoi gi home gi minister ani jina Assam Rifle je mo equally priminary operational parts in the defense the labor Assam Rifles then administrative parts in a home the labor aduna land to chakadabadu defense de hena akanbadu PV gadra haibaju p de gum to because ultimately nang posting karai ta doiba nang promotion kana na kari orektoiba perks na kari phangdoiba haibna chinguje home i makuta leibani na home ne ilai na control to budong uriba sina makoi gi institutional crisis ne haininge akoi na Assam Rifles ju am sawe sawba kanji da tholei badi aina ujabadadi who is controlling the Assam Rifles haibane forget about the Chief Minister or the government of Manipur. Yes, makoiji akoigi law and order da etoba kausan bani. Akoi pesa tingi bani. Natrane. Oza. Any akoi na hen ba mapan namgi pusal hai pa kanji da taxpayers akoi me amgi di khazana thiri ba koi me amgi pesa di mang duna leira bane ba.
टेक्स थीबगी जो मथक हुजिक्ति लान थोलकपदगी हाइजब तारे हेना कोई अवाबद तारिबनि मदुमंगना कोई टेक्स ती ककपरा जो कक्तबजु नते अदुना लैरिबा क्वेश्चन जी सिगी सुजिमा अखोगी रिप्रेजेंटेशन चत्रदी आइदी थाजदि ओजा मणिपुरी सच टाइनी खुजिन ममाइबो पाक्तबनिना देन न्यूमेरिकली जो अनि कादबा हाइबा कांजी दा यस नॉर्थ ईस्ट की ओइना साम लौथोगा तोपा लेमहौरिबा तरेछि हाइबा तारदी अनि तरे तरामरी असम दम चाउना लेरबनिना फोकस से मोस्टली असम दम चकलेब अदुना मणिपुर दगी अनि काद्रेगा हाइबा कांजी दा हेक्ट ngसाइगी बीजेपी याबा यादबा गादो मा लौदब दौना थाइन दगी दम तौरी in terms of development in terms of anything infrastructure gi oigera amagi oigera culture ji yes khara khara di pire kabak sabak adu solution da ma ta cultural university pire hairi sports ki pire hairi solution badi ma ta jungam dri ba marom da fully functional jo hen bangam de aduna siguma mayam yeng ba kanji da nasai gi assam rifle gi lei ba technical problem ama ju chauna lei re plus government of manipur na jo command ta ju ngam dre aduna hector moina chap mana na makoi na sim gi level da ka khala ga awai akhunga tongna baje dum makoi social media da dum uri nawa log de hai be type ta adu di yaroi hai bane ba aduna they should not be involved in politics hai bani da asai ga sanai fal da koi na pinning iba message sina natra taji ma pham du gi di yes human security ki perspective ta gi yeng ta ra badi ko ki hai ba leite mai te hai ba leite thawai pan ba mioi ba hai ta di mi gi mi gak ta ne ba the political calculation yahulaga misery mawaba matalak bajira khoi nuaite hai bane ana sigi matang sida ju yes akoi je psychologically loina disturb oire kana bu manipur da leiri ba ngasai mapung oina maite amasung kuki gi group hai ba kanji da khoi de psychologically highly disturb oire bane naga ga so tum equally disturb oire bane kok sok da bam te yaudre sigi soi ba matang sida even aina koi chin naw myam da haijaning bachu adum leijai hai badi mi ma hat khre haiduna adu jo a mile ama natraga kilometer kunthra ni fu lap la leiraga madudagi hena lapthokpa khunnama adu jo kana no khangdinge da mai thaba laisang mai thaba ga judi adu di akoi da politically mangje badona tawe khoi gi statesmanship da khoi gi diplomacy da mang badona tawri tawruba moi da songning bagi wa nate yes emotional loire akoi historical loire mass history a mane khoi de yot la leiri aduna kitan father bazu changbra na khalli ona uja Dhanabir na haib am chumme jiri ki demographic profile amaju khangbaji akoi chumme maitai gi miyeng da di chingmi ade hawana subchan mai matam do loi greb matam ama da nagani economic blockade tawring ai jida gaiten phamba lakpa kuki nupi miyam ju nagane na dum haune na dum furu ye akoi di equally handak su ne tari basi kanano hadagi charang nadi batobom lafam khangda leiring ai jida main players in kanano ITL sin kanano haibada chingba karam da furup yauri jomi hai ji kanano paite khatara then kuki haiba kanji da sagai na te ju loi manaba maming ju loi manaba nakan ma da mu atopa thado na ma ju leiri aduna anniversary hai khatara no ai taba me third tamoi di thado gi de dum thokchere ko di santi pa mi ko lanji da yaw de but it doesn't mean to say we are not affected aku equally affected we but we stand for Manipur na hairi adu ta di jiri da ngasai santi pa me hairi ba makoi gi mayum jo dum mai thadori bra ba koi asukui na lemina ko maram da matam da makoi gi local level da mari chin naw mayam ga atopa mayam ga ju yana ba man leidana natra ba a chahi ma hogru matung bauta ngaktan gi sporadic koi ba nung khra langna ba dukan adu ju se naharon changpa kanji da khoi likai ju dum pungchai chai ne ba natro ga boza ma yausi da lei budu nangi naharon khulai pai ba khra laga no yaw da be yaroi har kanji da adu de ai satri myam na ju dum hai ri ba so ja naharon la di akoi gyan me namata ta di ne nungsi namga lui ma nge ba adu ita di akhoi da su haiza batare akhoi da su haiza batare kana kana no involved to rivers stakeholders ji kana moi marakta ju santi pami ji na kana no aga moi da pibiri ba any mar community ja ko yenga je ba pithribi da taru mafam da they lose their identity Mizoram da tari ba mar amata mar marun ngang ngam japon tre oza third generation 10th generation ge yor padadi mizo ngak ta ngang doi ni maming da ka sagai gi maming di la na mar na hapsa da di he na moi mar ni hai ba ji mina identity khangra bane equally karbi along this asamis ngang do rim ni moi karbi ngang do ri ba wherever mar ta bam pham da makoi gi identity makoi gi language se atop bam da mangra bane
except in Manipur federal de yam chaung na tariba natragana jenibam da tariba gaija makhoi di aina khanjaba da di Manipur na makhoi da identity ma piraga leibani na makhoi su perhaps makhoi da ju lining amadi leram be yai huji khanari bajina saungna bagi oiba tara baju adu oiba ta di akhoi mi miam na ju kana kana no khangba ma mathau tari aduna tabida saungning baduna hana mang tharaga isa do hatu ra kanda I nungai te ne na kapajide mapa I mangjari ba natro ona losen jara koda amaka hanna yes sigi NDA BJP led NDA ki coalition government the next 100 days ki sida Manipur ki je resolve tongna ba na priority agenda ama oina ahum suba akoi gi home gi makhada internal security gi manung de yawe yenga ji kari tawdori bano mayam na lady ba akoi ami sada sorry ba mayam ji ju amarom da di am sawom thoi amarom da di am yam ju tha ba dong na ju tawbiri mana ju NIA na tawdabra hai di maitei civilian mari halam bagi farga huji asami jail da ju lady ba natra ba adu tawga na khoi harau ba taw ada kana nungai ta badang na khoi ju taw ba chahi me helam ni na khoi da ju maturity ma da ka tabra na khanjai adu ga hujikti anova MP ani du su we have to give them equal time thabak tawjana bagi tawaktre na mayum akren jangi mayum mai thagi ba maina thabi gano maru in opposition da ju leidori bani they can do a lot pressure apply tawba ma khoi ngamgani tawju tawrakani adu heta khudak ta result phangdre na akoi yum thabagi culture mai thabagi juma ju kitang akoi masen da ju tapthana gadra adu ga shanti aiba jidi jitana akoi na anayam na tawba taraba ju macha po ka ji da lokhali ba natro isanu pije khoi jibo chung jang na draba du Manipur gi oina khanba taraba di shanti ji adum taka tar kadaba mali sini 95% of maitei khina pamba ju yat maina khanjai asigi da migi khangna chana ba khara unazaruba gumbasida asagi santi gi wari yaro habdiri saubana ju oiramgani pendabana ju but adu ultimately table da loina tarak patabani madugi duma ko yengminaraje na ithamjani yam paje oza Homen thank you so much paje oza wai me am habibi kre ai da loki makha satrak padai oza manidra chai oza yam ten adum yam pangang sang da bidau je habibi ba NDA gi andak anova 3.0 jina within 100 days manung the Manipur problem je resolve toroga solution putong na bona gane hai wafam leire loina Manipur da leiri ba myam pumba Manipur gi issue je karino Manipur je karino Manipur gi geography je karino Manipur da leiri ba community masing kya no makoina kanano mi myam je akhoi je dagi hauraga furup masing je batang to hayallo furup leiri ba kuntra mari kuntra manga chap chanak kana no hai chap chanak khangbam oire matam oire hana khangau pare hojikti ngasi dagi khoi punna masi khangmina ba ma yamna mathau tai habi wafum ga oza mani sai matang ju leire loyana khoi India gi prime minister tatra ga humdoi ngasi phawda Manipur da laktri 3.0 sida de oza prime minister is coming to Manipur or not oza yam telam da coalition ni am chilam gi ni hanan da sai ge kan do moi ge NDA ge prime minister ge ni chamani ge du da ai khar kup na yang hode aduna sai ge Homen Thangjam na di Manipur ge si priority pb khar pal le hai se asur di yam na nungai adung pu masi kalai bo pangtho kan ni pangtho hai buduna am orga da even 100 days ge manu da panmado su palip se si wa phaba pot amana ba panmu pan gardi ai question ma am su to biya le dana adu su yam pare ai na madu era du yoram da banani adu yam nungai adu thabak to thorok pa su oisano adu dege hoje ke hari do akhona hana dege su adu mai bani ku ke hari ka ku ki punamak oina lawbagi bab kana gumba ko gi chai su singe marakte he yaw ya ba ku ke tumna ba hat kadam ni ojo ojo da do adi ku ke lamento en tu jamete ji ka hana to bi pot adu na te ba se Homen na hari do ku ke hai be sida ko ji ku ke marakte yaw ja roi yaw ja de mayam na chingsin bibani haidra macha kong gumba kari gumba mayam se lere adi thadok cho mu kar khaidorap to na hari adi kana gumba ma ko ge che amisko kari organization da yaw jan ba wifi ai ko chu adu ma khodong cha da ba mayam lere ai ko de suman to usi pamjade kai na haibo khot pasu leitaba na te ba aduna ku ki haraga se ha da khona fajadaba lon de na te mayam na han ba haw har kan da ching har kan da pulap in ubudo naga khangde kuki khangde khongchai khangde lerimam jel ba haw har ga pulap in ubiyam le bangaran na han chai mukchi manung da na ba khara khara
mayam sina sum khanna banena dagi akoi na ha oina pulap tawganu naga haiba ma khaido u adudigi kuki ma khaido kuki sigi manung da su thado haibam leiri gangte leiri ma leiri wifi leiri adu da mayam mama kone he pulap yang bada chingmi ne chingmi warbadi naga na irang to matamna naga ni taloksin ba kuki ne tawkan kuki ne loksin ba ai khoi chi yeng na ba masak khangda ba mati oire ba aduna aiga amato ina lemina ga ba mi do nang jo kuki ni hai na tu ga hatuk na ba malak te yaw ga di Manipur se dum thugai min na bi gi phu ma mdala ane ba aduna yak na ba masak khang ba tai mapam ni ki chang pa kuki sang phat ta ba Myanmar gi kuki Manipur da han le ramba su yaw ramba militi yawri ba militant ching ni hai na khang na ri ba sing Manipur thugai ba pam ma kangbu asina kana kana no hai ba ma adu de gi moi marak tana karma leba moi machin thok pangam jada ba no machin don dal lei sina mai te dia hai hana ba amana ju ta ai ya ro ga na hai bu hai ri ba ko moi de thung mo ya ba ne ane ke ne na or kana no ma hai da mai te ga tan thana ba ya jade na hai ba khoi wari sana mo kok thong ma lei ne adai da upai le te wa zamani khoi una ba de ya dre khoi di kanodi pami wari sana ningi adu go aina nanga phone da wari sana tar de ai yum mai thabi gani nangi su nangi angang singna pata pata ba habi gani haidim ne ba se aduna adu matang da aduni kala kala no ga hati da wari ta sana re na re mi mate ani ohum na ba Manipur pum represent to ya bro mate kuki ani ohum na kuki pun mo represent to ya bro malum bang khalo unna bani dana adu paula na phongin bera ka sengdo o adu sengdok tar bo de hai gumba adi palelda mitega kukiga koige kachen maitena pambat chunare mitegi dokanda pot leire adigi kuki kachen dana adu tore hana haijaba koi swaida de amato oiri han uchabado adu sengdu haidana kari pas kari chaiduna ko koige aduna anjan tharo ondar moi ani phobi badu oi adigi mitegi da so numi asuni manungda tivita seboktar di kari do basibo adu de adu ma sengdo hari ba sengdo ai being a channel citizen noi sengdo hari ba noi so muk sengdo hari de kamai to dori ba kari ma sengdoktar di ai gi china ok sing ai bu ni chiba mayam na noi na thakte action lor pada ai khang no moi hari de kamai to doi no atu ya ba no te ba ta ai ngam me ka na ai na khulai pai ba kang bu ni na traga ai di phong na chali ba ni atu ni har ka pang thok to ba se masi ai deadly against masi mayok tal lening ba noi ta na te ba mi le dorip se aduna adugum to honing de adu to we dana khoi su to gadab su na te adugum do khoi ki mi ani ohum na kuki khangna ba ma ni ga hati da delhi da unaro wari sam ya da bre ne dai ni ti ki sai ne ke tu doi no ai na I cannot represent my te tom di heri na me te represent to we ab na te kuki ani ohum dana to we ab na te khangna chana ba da khoi no khoi se nungai na dre na do kam do hom do ba khoi ne oza una ba ya dre ne hai na chana ba du na kari to ge ba aduna santi purakab santi dia kanglo pani sunu purakadab na te government of India na government of Manipur na kanna tore ga government of India na lan lepan ba lan tori ba aran ba to ba act of terrorism tori mem do ai matung na pha ba pun ba action log ba loina na mapan na chang po chingdo ai matung na deport na ba aduga National Register of Citizens si chana han ba adu FMR to bo khotpa FMR khaktan tore ga khoi achau ma toram ni gai na hai bidu yaning de sambal khara ga khoi achau ba khoi go government chi ga achau be shipment ni gai na hai bidu di ai gi pana ai gi chang da na ba ing ko du da sambal ma kharam ma du bu ai gi pokpi ma ya le ai gi pana sambal ma khabi re hai go cham cham phot ne adu phai pate hai bidu na te adu ma ne yam chau ra ba thab ma ne hai bidu ya roi ba la le pulu aduni khwai ki chawra be thabukti economic crisis leri basi economic emergency to parma mane khoi ji sa siam chatina nangane ba ai ban government pai be yaw pun natra ka su yam chatina economic ki kano si shortage si yam chawna le mane ba adu sikum magi mayam si da government inda da takchin da na kochin da na to gudam ne ba aduna aina kon magi ram jira khar ten na ai no lo sun ba dai ni si kari no ibu ko yek na ba masakang si Bharat Sarkar ki sipai singna Manipur thogai ba pamba terrorist ne na khoi na khalli ba to terrorist sai ja hanu so hai gre ko to strike terror in the minds of people hai ba logi tam tu na miyam da
adugumba Meteronda, Aki Tuzung Haitare, Chumniki Kibudunataba. Highest forms of fairness is terrorists. I key big Makal Yam Chow, maximum fairness there. Masi terrorized over Koyaba. Aduna Adugumba, Tauriba sing adore. Madu Sarkana, Namtaba, Adu Manipur Sarkana, so Jay Amay Heledna, Nupa Tabak To, and I coin a Kanang, Ibasaiba, chastisement in a Tori Fikari, Nebu, Tabak to Hun Beginaba. Hangi to the Hanika Hogan and Aran Heledna. You rule of law. Later, but on Tori say, Yaro, I do say, welcome to him, Nina. Toro, Machida, Hayang Chalo, Cabinet Punama Puro, MLA Punama Puro, Aduga Tabuk to local instruction Toro, Kanogi, Chief Secretary Puro, TGP Puro, Punama, Asitoro, but Chosan Puchalo had him Hanam among the Amaji, Tano Politichalo, Morezo, Campo Prisalo, a Wigilam Natabro. Others home the Chapanam, the days of Tatkarana by Koje, virtually, Koge, Canada, Adam, Kono oil, and a Tatki by you or a neighbor, de facto. As officially talked of the I would do the arrow. Because I'm not here about being a city, Manipur say. Heck cookie I become Sigamity, heck chowing the Tatitalani, the Co Hibama, Madam D. Cookie and Namnatari Basu San Purda, I could the Larna Gamen, Chatpangam Dravakanda, Sidiki to San Pukai arrow and Kudo meeting machinity arrow. I do it D. As the next I have a point to that. Cookie Punamak banana conversation me, bro. Cookie Punamak about when a conversation there than Hanama Tagale, I'll sing a horror me. It's out there. Cookie Punamak not there be more. The Kona Yarib said, Lament to Henba, Manipur to Gaina, Bahonariba, Cookie Marak Tagi, Cookie extremist, Cookie Laloma, Adugadu, MLA sing, Sakar Pai, the Oriba, Mantri, Oriba, Moina, Lucing a Toriba, to make a kangaroo. Adubo, I could never know Logadam Naba. I do not have that. Heck, Areba, Contemetan, cooking around the Pope and Aribang, the shoe, cookie water, they could never know Taragadi. Thank you. Dhanabir was Adam Mishodum, Matam Yang Adam was Adanami last call, quick use Ozaman in Hagi, Wafam to the Manipur CM as a Hagi name, Manipur 12 Iran, is not between two community, cookie Mitega Lanate, is again. Government of Manipur and the drug mafia cooking militant ka tawna bani na hagi wafam ju leire hi wafam ji yinga 3.0 jida ozagi final call isam samna aina haning bade masai ge 100 days gi program to da adu common minimum program haise adu da internal security gi pot miyang thamaga Manipur context to the internal security ji India na par internal security ji ne du risiko habidi India Pumbagi when a lalo to Tenavada, Tay Lolo Shale, Duga Manipur, Kaktangai and Kanba, Duju 2023, 2023 the Loshinina, Kalamadu 24 the Loshin Gana Kanba, Adu Regadi, Sagi, Kamna, Yamam, Lalo, Kamna, when he sees Lalo, Niga, Indiana Kalaga, Lanzisum Sangdunabagi, internal security, where the problem never. Six interest, low the heavy arrow. Luxury Sibai Miam, border the Capner Miam, Kudum never. Pong Nunkea Hena, Lainatabuani, aircraft of scenery never. They sophisticated bomb of scenery got on river land never go. Adugi Poto the Puvira Toraga di Fanninga with the Enkale. Adu Mota, Aina Kanjava, the internal security, they counter insurgency part of Moina, no Walengar Sinatobigedi. Kaidogi Miam Zigi. Social justice, economic justice, political justice, PBO doing no sinida. CPBO, 100 key tax Congo Kibam do the gay my state of Peter Pesada, 1,000 crores in a sea, Pangasi, Pini, Abagi Porto Yaus. Yamina PBI. I the Awaba is sing Saugi or the Gidi, Akogi, Len Tagi Bagi or the Gidi more Hanasun, Bagi or Simiamzilla even in a Yam Sauna. Economic booster mato the car waiver. Hector may lack to go no panic like at the Minaka. Aduga Oziki the minus social justice, political justice, Aduga economic justice, Mian the Pibiraga, Hingbagi one talk lina, then Baduma Mato Tayana Kali, Aduga Atu Matumda, Moinabu, Quigi, the Samto Gava, Adu Kamnabanung may lepen gedi, a Arubanate and Kali, the Quingasi take to Umti Deva. Retaliate to Bungataneva. And Masi Loinabaki state ka center ga need the lady and my thumbs again.
Oza Dhanabir, thank you so much. I dialogue ki aroy buhang ay oza Homen Thangjam oza dum oza Dhanabir hagi the land jelo sangye har gadi kasu lai banate some intellectual gran hagi wafam grada Manipur gi irang je within 24 hours bonata ju 72 hours 78 hours solution bi apani adubu land je suk sang na matam sangi je kari gumba system da yorom bagi fibam ju lai hai ba wafam ju lairi oza Homen gi mod 3.0 ji da Manipur the proxy or Sinaraga, it is they are being used at the borders. I would later and the live see the Asai justice keep watching in a live see Aduna Masigizima, Manipuri sing the Meteka Kiwanatana, Kuki Kakiwanatana, Tariba, Lamzita Tariba, Fruit Mayamzigi, Manava Miang, Amayang Viraga. Afaba lambida sangsilabadi mi mo ina koisu adu pamjai haijaningi aduga hujik leidiba I taba mi taba adagi den mai thanaba mayam jisu loisalhalaga asaigi moina tawe hairiba suspension of operation dusu ongtang mayek sengna paikhalati hena nungaini haibasi ai thamaga loisanjege Janong hi oza homak tayam tel madom koi Manipur do sibokta tangdu leita driba tha tram doi boksum chatha leije India gi oina India government gi oina it's not a shameful India gi oina masi ikai ningai leita bro shameful pon anta bro why am tak oza homen nedom politics study kai ba ju leiti kai bi ai di mi to de same kai ba leiti ai ba ji aduna moral gi pot di oza na sai tham ge moina kalisri kesenaradi par masama kathalaga body du kan dong orgadi Manipur is nothing in Sinida. See organic theory ka winatra. See this is politics of India. Aduna pronate kari kai de bagal ponte. Why animal na hai che asisa ai dum endorse tawi. Kari bo lai dino. Mi amoina minung se khangba adum ba bhar ki luching ba sing oraga de Manipur dai phana to bi che step motherly treatment tor masidi chu adugum bagi amma pibirak Torna katang yang bira agadi yamna laibok phaganeba aduna tabi mai Manipur bo mirane na haibedo adu ni maramde Manipur de kairoi da banina mete kaijagarabsu machet ama sijagarabsu Manipur haibisidi leini dana haina khallaga de adu chumdeaba aduma lana khalla ningde haibedu ma haijage Thank you so much NDA 3.0 sina Manipur gi tangdu leita driba je within 100 days da resolve torga solution puthokpa ngambo election haibo wahum thamjaraga oza mani oza Dhanabir amasung oza Homen bo khoi gi ngasi notice dialogue ki khana nei na basibu yawi bagi damakta hanna na takat phongdok seri thank you so much yengbiri ba khwai pura mapujung ngasi gi matang asida losinjarage thank you good night